Bingelele bandla egameni likaJesu Kristu. Amen. Bingelele incebo yaNkulunkulu kanye nekukathi egameni likaJesu Kristu. Amen. Bingelele abafundisi, abafundisikazi, bomake, bobabe, bogogo, bomkhulu, lusha Sunday School egameni likaJesu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bathandekayo lokubeka umhleli namuhla sibuye futhi sihlangane sitomkhonda. Amen. Asashito bamemediso ngibe late ngenxa yemgcwabo. Haleluya. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi naku sekhona Nkosi yomsiko sisi. Ngingibaba Mlangeni. Ngintwana kaNkulunkulu. Lashunyelwa izwi. Ngaphenduka. Ngathethelelwa Ntono. Amen. Ngihamba ngisathethelelwa. Ngoba ngiphila emhlabeni longamati uNkulunkulu. Umbulela labo labathandayo kuwo lo mhlaba bamati. Sibantu sonke kodwa uNkulunkulu usehlukanisile ngokuthi kukhona labathandayo ngoba bamthanda. Siphila kanye nabo Inkosi yomsiko sisi. Mawusithola singenile silapho Shoprite sinabo nabo bayangena. Mawusithola sigibele emabhasini nabo bagibele emabhasini. But umehluko ukuthi asifani. Sibukeka kwangathi siyafana ngoba nokugcoka sigcoka kufana. Bathenga leti mpahla lesithenga bona kungabo bathi buda ukuthi bathi sihluke njani kubo ngoba sigcoka kufana. Jesus. But asifani ngoba kucabanga kwethu akufani. Nkosi yomsiko sisi. Ngimbabe bazalwane delwe nami wesilisa nowesifazane adalwa ngokwenyama kodwa ngingakandluli kulo mhlaba ngathola umusa wokuqalwa ngokamoya. Sengidalwa uNkulunkulu ucobo lwakhe. Haleluya. Nami ngihambile kulo mhlaba ngabona into takhona titinhle
letinye takhona nginemhuzuko wazo. Hallelujah. Ngoba ngidalwe kulomhlaba. Ngaphila kulomhlaba. Lefanele mina lebe ngingakahambi kuyo. Lebe ngihambe kuyo ngayithola inemihuzuko lemine. Nginemidwa yayo nje la emtimbeni wami. Bathi ngiyo le ndoda le. Leseyibita Jesu namuhla. Awubuke lapha. Kodwa namhla ibita Jesu. Ngimi lo. Hallelujah. Hallelujah. Sifakaza kuyo yona lo mhlaba lebesiphila kuwo. Lebe basibona itolo namhla basibuka ngalelinye ilizwe. Ngoba mathi kubo kuliphupho kanti solo singibona lethi kuguqulele ingcondo yaba yisha. Nkosi yomsibusisi. Hallelujah. Babe Mlangeni bazalwane. Siyahamba bazalwane siya ekhaya. Ngoba le ndoda khona le ndoda lebathi seyipolishile konke. But nedi kufuna abantu lebatawunyathela kahle la ilungise khona. Jesus. Uma unganyatheli kahle la ilungise khona uyashelela. Hallelujah. Hallelujah. Awusheleliswa kulomunye umuntu. Uthi shelela la wena. Uthi shelelele wena uwe. Inkosi yomsayibusisi. Bazalwane namhla uNkulunkulu ukhombe ngaka Mlangeni. Wathi kunemlayeto lokumele babe Mlangeni atowuthulela loyo naloyo. Njengoba sewuthuliwe kuye kuqala. Manje sengizothulela nani bazalwane. Inkosi yomsibusisi. Kuhle kukholwa bazalwane. Masingadlali ngakho. Uthi noma unetinkinga ungadiva ngoba ukholwa. Inkosi yomsibusisi. Jesus. Into ungenayo ube nayo. Kubuhlungu uve uphilile. Sila tikhona tifo angithi mara siba ngoba loluthando nalemandla a-overpower lemandla lesifo. Inkosi yomsibusisi. Masingachaza ngempilo yokholwa lingashona lela. Kodwa asibukene emabhayibheli ethu. Sinawo sonke mos. Kukhona lo eBhayibheli. NguDavid. Ya sonke sinawo. Bathi lento bathi lento uma ihleshulwa ayigamlelwa nalo uthi thathela kwakhe. Manje ufuna ube nawo umphako wakho la ubuka khona. Ungabuyi kulomunye uthi ikonja lapha lithini. Inkosi yomsayibusisi. Bazalwane sitawufundza nje amavesi abe tehluko tibili. Makuhle behlelo wenkosi. Bese ngiyasuka kulenza inkosi yomsibusisi. Amen. Sivulele amabhayibheli ethu sahluko 3. Incwadi yabaseGalatiya. Incwadi yabaseGalatiya sahluko 3. Bese sibamba incwadi yesibili kuTimotheyu
sahluko sesithathu sithe Galatia sahluko sesibili sesithathu okay ngiyabonga Mateyu wesibili ngokuka Mateyu wesibili wesithathu nakhona sahluko 3 kuGalatia sitawufunza 27 na 28 bese ku Mateyu sifunze sahluko 3 sifunze 1 2 na 5 ungasifunza ke sonke lesitoko kodwa mina ngibuleleke kunangamavesi lengwasho lo 1 nalo 2 nalo 5 ngala lo 27 and 28 lasitholele lona asifunzela Verse Galatia chapter 3 verse 27. Nine nonke nabhajatiselwa kuKristu. Ngakho-ke senethembe Kristu. Kude umJuda nemGriki. Kude sigcina lokhululekile. Kude lomvuna nalomsikati. Nonke nimunye kuKristu Jesu. Azophindze lo 27 yedwa nje. Nine nonke nabhajatiselwa kuKristu. Ngakho-ke senembethe Kristu. Qhubeka sisi lele Matthew 3 yebo verse 1, 2 and 5. Ngalawo malanga kwavela Johane umbhapathizi ashumayela ehlane laseJudiya athi phezuka ubani Mateyu ngokuka Timotheyu sorry wesibili chapter 3 Timotheyu wesibili chapter 3 verse 1, 2 and 5. yes Simo sebantfu emalangeni ekugcina. Khumbula nangu emalangeni ekugcina kuyofika tikhatsi letimatini. Bantfu bayawutitsandza batsandze imali. Batigcabe, batigabatise, balulate nkulunkulu ngenhlamba. Bayawubanga labangalaleli batali babo. Bangaboni babethe bugcwele 5. Bayawuba nesimo sekumesaba nkulunkulu kodwa babe bawaphika emandla abo labo-ke ubakhweshele sicele munye sibonge Livangeli khulume ngemuntu lokithandayo haleluya nakhuluma ngengubo nemuntu lokithandayo bayabala la mawuvisise kahle ngale kuTimotheyu babala into kodwa mina ngifuna ukukhuluma kuleto into ngemuntu lokithandayo lokunyele bakubalabo kimi akunamandla uma ngakakhulumi ngalomuntu ngoba kuvakala bona kwangazuthi something but akubi nemandla uma lo muntu angekho haleluya
ngala bonke lebabhabhatiswe kuKristu bambatha ingubo yinye lenguKristu. Lithi akusekho owesilisa nowesifazane. Lithi akusekho loboshiwe nalokhululekile uma bakungubo yinye. Le ngubo lenguKristu wangathi kuKristu loyo naloyo uqhamuka nebuyena bakhe, uqhamuka ngendlela yakhe, uqhamuka ngesimo langiso. Kodwa uthi uma fika kuKristu bese bambatha ingubo yinye, kuqhamuka kwakhe kungasabonakali, buyena bungasabonakali. Hallelujah. Ngoba sebembethe ingubo yinye lenguKristu. Akusekho inhlupheko, akusekho ukukhala, ngoba sebembethe ingubo yinye lenguKristu. Seyibakhululile ekumadimeni lebe bakuko, seyibakhululile endleleni lebe bayihamba, seyibakhululile etendweni lebe batenda, ngoba ingubo yinye. Nekhala ile bayigqokile bagqoka ikhala yinye. Kuqhamuka bagqokele kumhlophe akusekho, kuqhamuka bagqokele kubomvu akusekho, kuqhamuka bagqokele kumnyama akusekho, kodwa sekunekhala yinye. Hallelujah. Jesus. Fika ungene kuyo, uthuma ungena kuyo, kwehle bakhatane laba kakhona esimbeni, ngoba sewungene kule ngubo. Hallelujah. Ngubo lenguKristu, ngubo lenguKristu. Khuluma ngengubo namuhla emuntu lokuthandayo. Uma sewungene kuyo niyambathisa, Yeah. awusekho umehluko. Jesus. Sekho umehluko uma sewukuyo, ngoba iyambathiswa, iyadonswa. Hallelujah. Uyeva uma lomnye sayidose kakhulu kukhona lokungenayo, bese uyayidonsa uyavala, Jesus. ngoba kukhona lokufuna kungena, bese uyayidonsa uyavala. Kuhle kwebantwana manibalalise, sakhula phela thina sakhula kule card sidlalwa icansi niyi-10 noma niyi-7 kuthiwe ingubo yinye mbo, athi yanela banilungisele, mara ebusuku ngokumuva udawuva nawe loya soyidose nawe uyadonsa, ngoba ufuna mbatha le ngubo, Yeah. Jesus. ufuna mbatha le ngubo nawe, ngoba sowuve emakhaya. Khuluma ngengubo ukuthi uma uthuthuthi uyivese iqweshile iyadonswa, uyibise ukuze uthole yini kufuthuma. Ngubo lembali lenguJesu, ngubo lenguJesu. Funa abantu ebatawumbathisa. Ayinenzaba ukuthi uqhamuka umanikiniki, ayinenzaba, kodwa
ongena kuyo iyakufuthumela. Jesus. Ayibuko ukukhama kujaba. Ingubo leKristu mina. Hallelujah. Udawuthi uyavuka ekuseni ukhanze nawe sowugqoke kahle. So ungasasima nini? Yeah. Ngoba ungene engubeni le-right. Jesus. Kodwa kuyaxaka ukuthi khona lebangenile kuyo ekuseni bavuka bamaningi mara bangene kuyo ngoba leKristu. Jesus. Ngoba leKristu. Ufuna ukukhuluma ngomuntu tsanza umuntu lo tsanza umuntu lo tsanza umuntu lo endajazi umuntu lo njani ngokucabanga umuntu lo tsanza umuntu lo hlala hlokile umuntu lo hlala hlokile uthini wena umuntu lo tsanza uthini wena umuntu lo hlala hlokile. Jesus. Ya. Bukan. Ni right. Umuntu hlala hlokile. Mara nakhuluma umuntu lo tsanza. Umuntu nakhuluma umuntu lo tsanza. Akana uhloba lo bekhuluma. Maria tsanza. Umuntu lo tsanza. Umuntu lo hlala hlokile. Nokuhamba kwakhe uyambona ukuthi uyathanda. Netinto natenda uyambona ukuthi uyathanda. Angithi ngile smart. Hey mara mina la ngitholele into la. Angathi noma wena uyithole njengami na. Lithi phayazini lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima. Kulethi khathi lesikulo, kulethi insuku letikulo, bathi titawuba madima. Kusho livile Nkosi, akusho mina. Kulethi khathi lesikulo kutawuba madima. Ngokuba abantu bazakuba lebathitsanza uma umuntu atitsanza bazalwane kuloku lengibuleleka bona la akusilo umuntu logeza agcoke lokuhlobile atigcobise amafutha atiphafe bese sithi uyatithatha lobo ngilokwethu mala lona lama ngilivisisi likhuluma ngemuntu lotithatha lomatiphafi uyatithanza lo muntu babe makhaya akatiphafi babe mara uyatithanza Nkosi yomsibusiso uyabona kuna
indoda lekhona la eBhayibhelini. Le ndoda ngalelinye ilanga yathi thanzi. Le ndoda waphuma impi iyohlasela. Le ndoda yangaphuma yasala emuva. Hallelujah. Ithe mayisele emuva yalala le ndoda. Yathi mayilele yavuka. Yathi mayivuka yakhuphuka. Jesus. Yakhuphuka endlini yakhweletulo eliphahleni. Uyayibona umuntu masetulo eliphahleni uhamba ngokucophelela ngoba kungenteka awe ngoba uphi usetulo. Inkinga yale ndoda ithe uma ilapha etulo kuleli phahla yabuka somewhere emaceleni yabona wesifazana ageza yatithanza le ndoda. Hallelujah. Le ndoda ikuphi isetulo eliphahleni. Jesus. Uma usetulo eliphahleni awukhona ukubuka etulo. Hallelujah. Ngoba la ukhona kuyingoba. Jesus. Kuncono ukubuka kuphi phansi. Ubuke into leti phansi. Jesus. Bayajabula lebaphansi. Yeah. Babuka into tasekhaya etulo. Jesus. Kodwa uma usetulo eliphahleni Jesus. awukhona ukubuka etulo. Ubona into leti phansi. Bese uyatithanda. Hallelujah. Jesus. Oh, Jesus. Muntu lothanza Jesus. asabi noma beyigezile yini Yeah. noma beyidolile kodwa mambuka akukho kunye kwaletinto lemdibala Yeah. kodwa kwaba khona ukuthi thanza. Jesus. Why itithanze le ndoda? Why itithanze? Lokhu lokukhulunywa eBhayibhelini. Ibuka lo wesifazane uyageza. Iyatithanza le ndoda. Kanti bukhona wesifazane wayo. Baze baningi. Kodwa yatithanza kumunye. Jesus. Hallelujah. Khuluma ngemuntu lothanzayo. Jesus. Khuluma ngemuntu lothanzayo. Jesus. Unayo lento kodwa sowufuna le. Unayo letingo kodwa sowufakelele lekithe ba. Jesus. Phakathi maflight yakhe. Hallelujah. Jesus. Ngoba lo muntu uyatithanda. Yeah. Hey, awesome. Siyabonga Jesus. Utithanda umuntu wayindwanayo. Jesus. Hey. Khuluma ngomuntu lothanzayo. Jesus. Lothanzayo. Hallelujah. Wena uyatinyanya wena. Jesus. Suku. Uyatinyanya. Jesus. Uyathi kube uyatithanda ngaba usiso. Jesus. Why uthenge roko leliso? Yeah. Ufuna roko liphelele lithungela phelele. Why ungafuni lelizakule eceleni? Jesus. Ibantu bayatinyanya ma. Kanti kunebantu lebatithandzako sesi. Yeah. Njengoba kukhona lokudwetshiwe la eceleni. Yeah. Uyatithatha. Waze watinyanya. Lethi mabe khona lokuvelile lapho lokuvelile la ungabe bophile mara lethi mabe khona lokuvelile umuntu lotithatha khuluma ngemuntu lotithatha abazalwane Hallelujah. akukho le inkinga khuluma ngendoda letithatha Jesus.
Bavekubali. Yakhwela. Khwela ephahleni. Yabona iphahla luyingoti. Ngoba uthi umukulu awukhona ukubuka le. La uhamba khona utowuwa ungabuka le. Yabona ephahleni. Ungagibela ephahleni awubuki le. Hallelujah. Ngoba ufuna unyathela ngokuqophelela. La ubuke unyathela khona ubuka. Awusakhona ukubuka indoda sekhaya. Jesus. Ufuna ukugibela ephahleni. Ufuna ukugibela ephahleni. Tata ubona njani into sesekhaya? Endoda bayikhanda manje. Bayikhanda. Ngoba yayipha. Yathi umuntu uyabona indoda ivuleke. Ngoba beyikuphi phakathi. Beyingakakhuphuki. Yahlala ephahleni. Hallelujah. Ngoba ephahleni awukwazi ukubuka indoda sekuphi. Funa ukubuka indoda phakathi. Hallelujah. Jesus. Hlala khona. Jesus. Besana. Esikolweni bakabuso. Jesus. Wakati nginele mfutha. Ngingaya letitolo batshela ukuthi bathunyelele yefo. Ile la phasi kwemadolo kancane. Jesus. Hayi lo wangathi Jesus. isila yemawu. Hallelujah. Nayathi nyamatale basikula. Oyisidlala lezo lokufika. Hey, Kusam. Umuntu lothanza sisi. Khuluma ngomuntu lothanza. Hallelujah. Khuluma ngomuntu lothanza. Umuntu lothanza. Umuntu kumeva bathi lo muntu uyathanza. Ubombuka. Kukhona la nabo akakufunda la nabo. Yeah. Khuluma ngomuntu lothanza. Khulume nengubo. Tawusinza batawumbatha lengubo. Jesus. Lebatayimbatha. Babangisane ngayo. Babangisane ngayo. Jesus. Babangisane ngayo. Ngisho lengubo. Hallelujah. Babangisane ngayo. Lengubo. Siyabathina manje emahlaleni. Lebatawubangisana ngalengubo. Jesus. Uthi kwende njani? Bathi babanga ingubo. Yini inzalo? Abafuna ukuthola emakhaya. Jesus. Nalo uyayidonsa. Yeah. Sifuna lebanjalo kuleti insuku tokusini. Jesus. Sawukhona ukutimela leti insuku. Hallelujah. Noma bathi timatima uthini sitakhona ngoba sibangisana ngengubo. Sibangisana ngengubo. Hallelujah. Shayelo lomnanzi ncebe yenkosi ide phambili tothandaza nathi phela lapho ingubo
lathi funani kuqala Jesus. umbuso nekulunga kwakhe. Hallelujah. Mkhani konke etawenezelo wena. Jesus. Umbiko ke wanamhlanje uthi kulukhuni bazalwane kuthola umbuso mawusedu. Jesus. Ngoba na usedu ngeke wawubona umbuso. Indlela lotibeke kuyo utilinganisela. Watilinganisa nawo so utivelo. Hallelujah. Kodwa mawuphansi unalo thuba lokufuna. Jesus. Ngoba na ungawufuni wona lo mbuso. Hallelujah. Utawuna ngatinto taphansi. Hallelujah. Engeka yentinto letibonakala emehlweni akho taphansi. Jesus. Mona wenhlitiyo yakho. Hallelujah. Ubese uba ngodlela kwesakho. Jesus. Kwabathi lokulapha kungaba kuwe. Yeah. Kanombuso wasezulwini unikile kwakho. Jesus. Ngamanye amagama impilo yakho yokuthatha into ukuthi lokunyengabi nakho. Hallelujah. Kunemagama kule verse kaNkulunkulu lekusengabo. UNkulunkulu lesikhathi athumela umprofeti wakhe. Jesus. Afika kuyenge wayitshela. Kwakuthi nekungenteka esifeni sakho kube nemuntu lonemvuyinye. Jesus. 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 Bese kuthi lona umuntu lonemvuyinye letini. Yeah. Afike lesihambo. Ngoba yena umbuso wakhe umnyobo konke kuphelele. Kodwa ubuka lo phansi longanalutho. Bese uyenza ngoku lokukodwa kwalona nganalutho. Uzabela tihambi takhe kanti yena unakho. Hallelujah. Siyaphendula Nkosi yathi thulo njalo ufanele kufa. Jesus. Ingabuka uNkulunkulu yasisinkosi. Umbayethe wena. Jesus. uNkulunkulu uthume kuwe. Kodwa ngisho namhlanje bisi. Hallelujah. Kuthi uNkulunkulu usithume kuwe. Jesus. Njengoba unganeliswa nje noma Paul senashilo ukuthi basalwa funzani kwaneliseka ngaloko enginako. Shaka uNkulunkulu usithume kini basalwa. Kuthi ungabi nesasasa ngento yakushasa yeneliswa kulo nakho manje. Jesus. Hallelujah. Ngoba uyafuna umbuso. Yeah. Jesus. Siyawathina amaKristu latawufuna kwembathi. Jesus. Bible lami lithi embathi eKristu. Jesus. Uma unika isikhathi kwamfunza kahle Timotheo uyeva uthi lesikhathi sokugcina. During the last days. Jesus. IBhayibheli lithi abantu batabe batithatha. Siyabhulile ngicela ukuthi akusikona kutithatha bona kodwa kuthatha into watithathele bona. Jesus. Uma nje ubona umbuso waseSouth Africa kutshontsha imali mthatha iBhayibheli lithi batawuthatha imali. Jesus. Hayi ngoba bengenayo. Hallelujah. Jesus. Hayi ngoba bengenayo. Yeah. Tinsuku basalwane. La emakhosikazi athathe amadoda kwangathi angathatha nanani yakhofu. Jesus. Asala nganalutho umntanakhofu. Ngoba yena ugubheka kwesakhe. Sizathu basalwane uphakame kakhulu. Hallelujah. Jesus. Bangathi Nkosi bengasida. Sifunze kwesha. Kukhona it's a uniform. Jesus. Kule bantu bakhona kodwa la labangakhoni labanye abantu kusonzela kuwo. The purpose. Basemthangale. Njengoba semthangale kunemasayisa akhe kunebantu ababele bamvakashela kunebantu abangasiyi type yakhe. Jesus. Because bakithima basemthangale bangabaketho umuntu lokithima emthangale ngiyakakhona kwempatha. Ngoba i-concentration yakhe ilahapha khona. Jesus. Hallelujah. Jesus. Awutibona nje ukuthi thana kwabanguni. Sithe Nkosi. Lenkosi
Jesus. Ngafika la kulathi ingubo. Jesus. Ningahlalani la. Hallelujah. Uma sayifikile. Ngidapha ngayo ukuthi ngiyathandaza. Basayifikile ngidapha ngayo ukuthi ngiyaphinisa. Uma sayifikile ngidapha ngayo ukuthi ngiyahlanganisa. Jesus. Hallelujah. Now listen carefully. If you're not oh my God, totally. Don't overtake. Listen carefully. Jesus. What's in this important point that just come? That's what to say. What's my body? Jesus. That's a secret. Labo. Labatema na mutalogo. Batema bana. Escontrance sa sului. Abaya kuwa baimona. Naboka brand baba na message. Nakuya mali yote kubo. Abaya professor. That is why master kangana. That's a dia muta mo bala. Mutu abaya na batata ni makele. Afela tobele. Hallelujah. Hallelujah. Afela tobele. Jesus. Yeah. Si tu mi sarà scorrente titolo. I'm not a talent. Jesus. I'm sorry to you. God, I'm a man. What never takes a lamp and me. Oh, yes. The watch was in seat and talking. Hallelujah. Jesus. Guys, what's the reason that way? Jesus. I don't know what I want to know about what we didn't say. Thank you, Jesus. Mama, that good boy, Jesus. sing about the Sing about the Thank you, Jesus. Finish the way. Nigetenos in the Ingubo God bless you, my child. This is the time. It was. My challenge is second. It was. What's working? Ingubo yetu. Jesus yet. Jesus.
ngivumile babathula konke baba laba iphathise kona egameni likaJesu noma lenkosi wakukhethele kona sibaletha kwaba baletha lomlilo uyabona baba lesandla sakho ngoba labankosi bamedima noma bayonyuwela bese kulula hlongole bakuthatha kwasi bakufune ngesikhathi konke egameni likaJesu siyabonga uMolokole kaNkulunkulu manje kuze phakathi baba siyabonga